ҳамаи асарҳои эҷоднамудаи ин мусаввир дорои фалсафаи бузурги рассомӣ буда касро ба андеша намудан водор мекунад. баргузории чунин як намоиши рассомӣ орзуи деринаи Эраҷ Олимов буд ва ӯ тавонист бо асарҳои офаридааш диққати ҳозиринро ҷалб намояд. гарчанде номгузории намоиш сода ҳам бошад, аммо фалсафаи бузург дорад, мегӯяд худи Эраҷ ва онро чунин шарҳ медиҳад. бозии рангҳо дар аввал як номи сода менамояд, вале фалсафаи бисёр зиёд дорад. ин тапиши дили як эҷодкоре буд, ки солҳои зиёд кӯшиш мекард, ки як чизе барои худ инъикос кунад, пайдо кунад. дар аввал каме дар ҳаросам будам, ки чӣ гуна қабул мекарда бошанд. яъне ки дар онҷа дар асарҳои ман мавзӯъҳои конкретӣ набуданд. то як андоза мушкилфаҳм буд. аз ҳамин лиҳоз хушбахтона хуб қабул карданд ва эродҳо ҳам буданд. вале ман фикр мекунам, ки ин як қадами ба пешрафти санъати ман буд. як дунёи наве буд, ки ман барои худам кашф кардам. чандин солҳо буд, ки дар атрофи фикри ин намоиш будам, чунки рассоме, ки дар намоиш асарҳои худа намегузорад, камбудии худа, пешрафти худа ҳис намекунад. аз ҳамин лиҳоз дар андеша зиёд будам ва хушбахтона намоиши ман дар осурхонаи миллӣ баргузор гардид бо номи бозии рангҳо. фалсафаи асарҳои ман ба ҳар худи тамошобин вобаста дорад, ки яъне ки ҳар тамошобин чӣ гуна ина ҳис мекунад. ин дар фалсафаи ин дар асарҳои ман яъне ки тапиши дили рассом, яъне ки вазнинии зиндагӣ ва ояндаи шукуфони ватана ҳис кардан буд. яъне ки ҳар шахс метавонад бо фаҳмиши худ, бо яъне ки дурбинии худ фалсафаи ина ҳис кунад. дар онҷа ман як роҳи ба тамошобин наздик шудани асара наздик карда будам, чунки як каби конкретӣ буд, вале на ба дараҷаи 100%. вобаста ба худи санъати тасвирӣ чунин корое дорад, ки бисёр вақт мардуми мисол рассомро дар ҳайрат мемонад. корое ки дар осорхонаи миллӣ Олимов Эраҷ пешниҳод карданд, таваҷҷӯҳи тамошобинонро ба хотире ки аз зебогиҳои Тоҷикистон ҳаст, манзараҳое ки дилфиребанд, зебоанд, дар аксҳои Олимов Эраҷ инъикос ёфтаанд. зиндагии мо пур аз ранг аст. ватани мо худ сарзамини рангҳост. яъне ки ман як шахсе ҳастам, ки зиёдтар дӯст дорам бо ранг фикри худа инъикос кардан. сарчашмаи илҳоми ман ин рангҳо аст. аз ҳамин лиҳоз ман кӯшиш кардам, ки яъне ки зебогии санъати дарунии худа бо ранг инъикос кунам барои тамошобинон. дар таърихи рассомон аввалин буд, ки дар Тоҷикистон ман асари пардабардорӣ кардам, агар хато накунам. ва он рақсе ки унҷо буд, рақси балет, вобастагӣ дошт бо ҳамон бозии рангҳо. унҷа бозӣ буд, яъне ки уфтодану хестану ҳамон рассом буд, яъне ки писандии ҳамон рассом буд. ҳар як шахс метавонад фикрҳои худша бинад дар унҷа. ин ҳавола кардамам бар тамошобин ба ҳамон фикронии ӯ. Эраҷ Олимов хатмкардаи бахши рассомии коллеҷи рассомӣ ва донишкадаи давлатии санъати Тоҷикистон ба номи устод Мирзо Турсунзода буда, ҳунари наққоширо орзуи кӯдакиаш намешуморад ва дар ин самт фаъолият намуданашро бошад фавқулода ва баъдан бо гузашти муддатҳо онро интихоби дуруст маънидод мекунад. аз кӯдакӣ ба ростӣ орзуи рассом шудан дар фикри ман набуд. яъне ки дар хотири ман низ рассон будан набуд.
بعد از مکتب میونه رو گرفتم با کالج رسامی. همه پیشرفت و همه تلاش‌های من در دانشکده صنعت رشد کرد. در شاگردی استاد ظهور حبیب‌الله. در همونجا حس کردم که من در صنعت لازم هستم. رسام باید در این جاده اگر که مستقلانه کار نکند کمی مشکل است برای رسام بودن. رسام باید پیوسته ایجاد کند، پیوسته باید آموزد تا اینکه یک سبک خاصی خود پیدا کرده تواند. صنعت رسامی بسیار یک صنعتی است که نازک است، یک صنعتی است که بسیار مهنت، زحمت طلب میکند. نازکی های زیاد دارد این صنعت. نازکی دارد که به همه این چیز میسر نمیگردد. دانستن این نازکی ها برای نازکی درک کردن باید پیوسته شب و روز کار کرد که تو خودی همون ایجادکار به عمق همین صنعت وارد گردد و درکی که او چی کار کرده ایستاده است. بهترین اثر در حالت 5 یا 10 دقیقه ایجاد می‌یابد. بعد سالها میتوانی و اثر مثلا دوامتی یا یک در مدت 1 ماه دوامتی، ولی همون کمپوزیسیی که کنکریتی در مدت 3 یا 5 یا 10 دقیقه میتواند یک اثری خوب ایجاد شود. این همون تپش دل میگوین، همین در همون است. یعنی که از درون ایجادکار وارد میگردد این چیز. با گفت این مصوری جوان، رسام باید تقلید نکرده بلکه اثرهای ایجاد نماید که فلسفه بوی رنگی نداشته باشد و کس را به اندیشه نمودن وادار سازند. اثرهایی که بیننده آن را با مشکلی درک نماید پس میتواند جاویدانی باشد، زیرا در حالتی که بیننده از باز نمودن سیر مصوره دیدهش مشکلی را احساس کند پس آن میتواند در خاطراتش دیر باز نقش بندد. اندیشه دارد این مصور. خوبی اثر هم در همون است که یعنی که مشکل فهم باشد، یعنی که فلسفه خاصی خودش داشته باشد. اثری که فلسفه کوتاه داشته باشد اون نیز عمری کوتاه میبند. اثر از همین لحاظ من کوشش کردم که اثرام مشکل فهم باشد، یعنی که بیننده وادار کنند به فکر کردن. در نمایش یک کمی فهمو بود ولی نه به اون درجه که ساده فهم باشد. یک راهی بود برای مثلا تماشا کردن اون بیننده، یک راهی بود برای یک کمک کردن اون بیننده. از همین لحاظ بود. شاید این به نظر شخصی که تماشا میکند کمی ساده باشد، کمی گوید که مثلا برای چی این خیلی است، ولی من فکر میکنم که کار ایجادی باید مشکل فهم باشد. مصوره که اینجا روبروی ما است، بیننده در این فلسفه، در این اثر دنیای خودش میبیند، دوران کودکیش میبیند. این یک بلندکوه‌هایی است که در سایه اونو از روشنی آفتاب در اینجا نور افتاده ایستاده است. این اثر یعنی که راه به سوی روشنایی. این رنگ‌های آسمانی در زمینند که ایجادکار میتواند با یک طرز آزاد اونا انعکاس کند و نقش کند. عموما دیدن رنگ به نه هر یک رسام میسر میگردد، چون که این در نظر اول کاری آسان است، ولی آمیخته کردن و جا به جا گذاشتن رنگ این یک کاری است که بسیار مشکل. شاید به نظر کسی این ساده نماید که همه کس میتواند این کار را کردن، ولی باید کرد.
باید همون کارو کرد که مثلا کمی از دیگران فرق کند شخص. باید در اثر تپش دل همون رسام باشد. یعنی پیش از ما رسامای زیاد بدن که بود هر مکتب خاصی خود داشتن. باید رسام تقلیدگر نباشد. تقلید کردن هم یک وقت تو یک ساعت و یک معیاری خودش دارد که یک دوره گذریش باید باشد. ولی رسام که وقتی که دعوای ایجادکاری میکند و دعوای ایجادی میکند، اون باید از مکتب تقلید کمی دور باشد، یعنی که عموما دور باشد و سبک اسلوب خاصی خودش پیدا کرده باشد. ایجادکاری که سبک اسلوب خاصی خودش پیدا نکند، این کمی از جهت رسامی و از جهت مثلا شاعری و از جهت عموما در تمام ساحه‌های صنعت این کمی مشکل است. از همین لحاظ من این راه پیش گرفتم. در حالت ایجاد کردن کوشش نمیکنم که در رنگ‌ها رو با یک طرزی که در چارچوبه باشد. من در اینجا عموما رنگ از وجودی من در اینجا بیرون میشد. حتی لحظه‌های میشود که من حس نمیکنم چگونه این رنگ اینجا وارد شد. این یک حالتی است که حالتی تنها مردم ایجادکار حس میکنند. ҳар як мусавваре теҳия гардида худ як асари эҷодист ва он метавонад тарбиятгар бошаду ба каси як ҷаҳон маънӣ бубахшад. маҳсули эҷод намудаи Эраҷ Олимов ҳар як бинандаро ба роҳи ватандӯстию хештаншиносӣ, ифтихори миллию зебоипарастӣ ҳидоят намуда, дар қалби онон меҳру муҳаббатро нисбат ба ин санъати пурарзиш бедор менамояд. рассоме ки ифтихори миллӣ надошта бошад, яъне ки дилсӯзи ватан набошад, вай наметавонад ки дар як нафари дига тарбия кунад. сараввал бояд рассом худаш масалан тарбият ёфта бошад, яъне ки фарзанди ҳамин хок буданаш эҳсос кунад. санъат метавонад кӯмак кунад дар ҳамон ҳолате ки агар ҳамон бинанда хоҳад, яъне ки агар мо шабу рӯз эҷод кунем ва агар бинанда назаре накунад ба сӯи ин, ками роҳафтода мегардад ҳамон эҷодкорам ҳамон масалан шахсе ки дар ин роҳ хизмат мекунад. мо бояд аз хурдӣ бояд тарбият кунем фарзандомона ба ватандӯстию ба хештаншиносӣ сараввал. асарҳои ман дар рӯзҳои фарҳангӣ дар Москва буданд, дар Туркманистон буданд. хуб дар хориҷи кишвар зиёданд асарҳои ман, чӣ дар галереяҳои шахсӣ, чӣ дар галереяҳои давлатӣ. хуб ин маро қаноатбахш карда наметавонад ки масалан асари ман дар Фаронса аст ё дар Олмон аст ё дар Амрико аст, Москва ва дигар. Ин бояд рассома қаноатбахш карда натавонад, чунки ҳамон рӯзе ки рассом ҳис кард ки масалан қуллаи хушбахтии худша пайдо кардааст, ҳамон меҳри рассомӣ дар вуҷуди он хомӯш мегардад. ҳамон шӯъла рассом бояд пайваста дар ҷустуҷӯ бошад, пайваста бояд талош кунад, пайваста бояд эҷод кунад. яъне ки рӯбарӯи рассом ҳамеша бояд чорчӯбаш бошад, яъне ки розгӯу рафиқи рассом бояд ҳам чорчӯбаш бошад. маҳсули эҷоднамудаи Эраҷ Олимов дар чандин намоишгоҳи дохил ва хориҷи кишвар ба маъраз гузошта шудаву мусаввараҳояш дар осорхонаҳои хориҷи кишвар мавқеи махсусеро касб намуданд. дорандаи ҷоизаву ифтихорномаҳои зиёде аст, вале то ба ҳанӯз худро ба ҳадаф расида намедонад, чун мехоҳад дар самти рушди рассомӣ корҳои зиёдеро ба эҳтимом расонаду дар муаррифии мусаввирони тоҷик дар арсаи байналмилалӣ нақши бориз гузорад. шиораш дар ҳаёт ва фаъолияти корияш ин аст: бо тамоми ҳастӣ дӯст доштани касб ва хидмат намудану саҳм гузоштан дар рушду инкишофи рассомӣ.